kama ugathio aba botige kwandika aca batombe tucoke githini ni muguthara ligongona ruo kwa hiyo itangiona na itonaga wi mwega waheana kindu ugathie acia ngithe thutha watika o mwaka wicirie horo wako ciana cia Ngai na tina uru ni murega tugie thayo ni thayo ayu tukahorera ucio nake tagwo Leo onde mwanake ule tutagurite muno 1000 cash na akoretwo guku hindi ciothe ucio akongagirira muthenya o nake tagwo Rob Mattress yani 2000 cash andu akaci ni mathira ndurehe aria maike na thimu kahora mutikamuinjania murigo ni twina ngithie mutikamake ucio nake muheshimiwa Jeff Mathai 10,000 M-Pesa kireke ndio ici ucio nake ni Jared ndira murora Jared na kuria muracoka ngionaga 2,000 cash Karejo ndukana make ucio nake ni Karejo 3,000 cash asante Mr. Brandon nake tagwo mutungatiri CMG we hamwe na family yake ni matuhe 3,000 M-Pesa nake tagwo Kamonde kuma kuria kwa Inoro 3,000 M-Pesa nake ni Paulo kuma kuria kwa Kameme FM 2,000 cash nake na mutungatiri Manase 2,000 M-Pesa oko Daro muno ciana cia Ngai aya uyu nake tagwo Linus kana Sudu munene wa Magoods 2,000 M-Pesa 3 wathie nako na wandika no coke githini tume ndoragira reverend wagira mundu ucio oru kumba ni kwandikite coka hare nake tagwo Karanja wa Ng'endo ni MC na ni atunenda sound na ni atuhuragira kinanda ni wa kigoco 1,000 M-Pesa thank you muno Karanja nake tagwo Moas 1,000 M-Pesa santi hivi 0743 236 Joroge utugatiri Joroge gana tondu kanegene gatigenagia kanegene gatiukaga wega 236 706 kereke uyu ukagetonya tumite uyu nake tumutaga kama secretary kuma kuria kwa apa 2,000 M-Pesa odine te coordinator yala wali ga kumuguli 1,000 lakini muno DJ bena ako DJ Send DJ Send oka aba okay sokale wadi kwa maisha de tokoroleta muno oyo ni Saimo 10,000 asante sana my brother yekora adime nake atoko Passion TV juno ora memerekia kinya ndaici wamera muheshimiwa alisinga ngero huko ndukiende kiongo na wewe maina iki mitambo-ini ungene goke na ungeme kananitie na senator 5,000 cash patso nake na mutungatiri Joroge wa keyboard 2,000 M-Pesa ili nejada sasa hatukidoka igwethina to turathi tukiruta o muthenya kindu kinini gititigu twamukira na ngatho urirai my brother ruhiro wega ni mo uri no ngali witu muhorere irohero wega 500 M-Pesa muheshimiwa
Marata munene muno wa family ino na ni itũra rimwe ciringi ngiri 3 cash tago wa Mbogo. Apostle 1000 M-Pesa Otiaga ngoguo tabozo kyo tabozo sokera hare oido si hare agane kweteketi M-Pesa ona katabo disho no aroko and MC 500 M-Pesa kora ke makana wekete ule kwa gireina tukana wadi soko wagi kawela soko abata fiu ha nemo kasi ona kene MC Kalis na kene 1000 cash asante kwa nagero walidi yeni nani uramenya uria tindiketwo ni mwana murwa aya wewe hau thutha togothie uguo rizi wathie ku okone haha ni ngukena ndame andu ngigethie mugathia haha togo Mr. Muraya 2000 M-Pesa uka hello baby mheshimiwa ndia na mugathe haha oka ekwa bio haha oro mheshimiwa kogi ugeithie ocio ni mheshimiwa ali zinga cio ni ndagitari arioki soke uthie hari orerwo mheshimiwa umugeithie ngende Steve itengera ciana cia ngaithia goguo abutikone kadete bao 1000 ngende Steve M-Pesa no ndio lile athire wera tene aya ndio athire eka ni kaijiri ngiri na 5 cio nake Revelet kuva kuria mwihoko 2000 also kinawenda eko tadani eta ule brand hinga sorry gona tadaiga mwihoko ni ligani thank you le brand hinga tutigereka wapi mimi sa turole hado hau ona kata Bishop Maina ne bonali kana ne ali na msiba wa yuse ikuhe tuone mtumia wake 1000 M-Pesa santi Pius pianist na ndio gutuhuragira kinanda ndona yali I love you M-Pesa oh 2000 ndona dikitu aha Mr. Francis Mwangi wow tamenya ni atuokera ciringi ngiri 5 kashi morera irohiro wega muthuri ucio ni muthuri mwega na wamutio na nwana ndarathĩnia acoko harĩa gĩtĩ-inĩ onake etagwo Archbishop Harron 2000 M-Pesa ũringĩra irohiro wega rũkĩrĩte rũu nĩ tũgĩthiĩte wega mũno tũthiĩte wega mũno Sali okay all ladies wale ambao hawajaweza kufika isipokuwa tu heshimiwa au wengine tusimame na tuweke na ihenya ndio ndio wagora mahinda aingĩ nĩ ndio mugiũkĩte aingĩ nĩ mukĩte biũ to aingĩ ndio na matihotete gũkinya gũkorwo makinyĩte ũguo kai haha ihenya nginya ũrĩa wĩguoya mũingĩ biũ mbere ya andũ rĩrũ mabati ndĩraona marĩ o gũkũ ni vizuri wapike hapa mbio tuharakishe kidogo na waomba oko ya mundu ukinyira gukatane kana gwa muraya na ikomi ai maguku
nĩ wĩkire wega mũno. Kabla wafike, hebu sema kitu niwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Jeruto Mukiri. I work with Professor P.L. Lumumba, and also I'm the country director of Iowa XYZ from the United States of America, and I'm here Katesa of Karango. When I was doing CSR, Karango came through for us and for your family. Mungu awape amani. There is nothing that gets God by surprise. May God heal your souls.